Hi, welcome back to TNSP Vlogs. In topic na to dunay ni amon soy sin mga pro-Zionist bawa in Israel taka hak ha Palestine. So, let's go to the topic. Laong sin mga pro-Zionist takahak in Israel ha Palestine sa pablawng na sin Bani Israel bakas aun kingdom doon ha Palestine. Sarta in mga sajara na kauna, di recognize sin international law ipag-claim sin ang bukula. In recognize amon pag iyanon transfer of sovereignty sin bakas nagkakawas sa sinhula bukula ha Palestine di matuin pag sovereignty transfer then ha Osmania pa British pagkadyaw gin Osmania ha World War panagdaan dihilan sin League of Nations in British amanat bilang jaga sin Palestine o punta British in pia pagjaga sin Palestine pagluwak sin British piasod niya in mga Yahudi then ha katilingkal Europe pa Palestine mon pagyanon Balfour Declaration ito pasal pia ngayo sin Rothschild taw Yahudi amon supporters sin Zionist movement iban dayahan hayo kinaguhula ang pa kialumanan sin British in pagnganan Rothschild hangkan miyaya in British isun magpaon Jewish homeland paglukay-lukay biyan na ngayon na yun mga Zionist Jewish state sa pero unta tagna homeland impya ngayon nahog pa state hatin niya then hapaghulaan pahula manglungkop na in Zionist jari why man kiarihil sin British in piya ngayon sin mga Zionist amon Jewish state yato nagsagga in Yahudi ban British iban mga nalingog na iban mga Arab sa out of control na ang pa sila binin sin British sa Palestine tiokbal sin British in Palestine pa United Nations atin na sige pagsud sin mga Yahudi diya sin Zionist palong Palestine tanto malingogin mga Arab iban Yahudi magkalo ha taon 1948 naubos man in tempo sin British nagjaga sin Palestine pagkalingogin Zionist nagpakuha in United Nations in Resolution 181 bagiun na lang na in Palestine papagbagiun in Arab iban Yahudi 45% ha Arab 55% ha Yahudi in Jerusalem under sin international control sarta himukaw in mga kaula-ulaan Arab ha resolution nito atin niya bukunin mga Arab taayon amunain kaon sin buno ha tahon 1948 amunain hinang sin Israel bilang Independence Day in tahon 1948 diya ugin kahula-ulaan Arab sin buno yato nalugos sila timayma sin pagbahagi daplinan amon pagyanon green line borders in West Bank nakawa sin Jordan in Gaza nakawa sin Egypt damikyan in Jerusalem biyahagi nagduwa in tampal pa west nasuko sin Israel in tampal pa east isab amon kiyabutangan sin Al-Quds nasuko sin Jordan pag taon 1967 nagbuno na isab amon pagtawag 6-day war amon na in kakawa sin Israel ha West Bank Gaza iban Sinai limaggo in lupa naakaw sin Israel nagkondem ha Israel in kahula-ula sa bablong na nakalabi na den ha green line namon pag tiagjan na kaon di dumugin Israel salta kaya amuhan in mga pro-Zionist biya na sin mga evangelist ha US ha pangatod nila in kahalan 6-day war ang bukmuk chijat atinya miracle hangkan matawd pro-Zionist mga Amerikan sumakawa pag taon 1973 nagbuno na isab nagbalik in mga Arab iban Israel amuna in pagyanon Yom Kippur war do na ini naraog nila in Israel sabab nalukos sinyo is papanulutunin Israel pagka hiyundong sin mga hula Arab piaguhan sin Saudi in pagsupply lana pa US kaya ubusan lana in US sa siya imula ka Israel pagsulot kamo kaya uli magtoy sin Israel in Sinai pa Egypt pag taon 1980 nagpamahalayak na isabi ni Israel bawa kanya in East Jerusalem piagamahan siya sin UN ampain UN nagpakuha sin resolution ni sab 478 nag-order ha Israel pasibugon magbalik pa daplinan na kauna amon pagyanon na green line borders salta matukas yun sin Israel di niya asipon in UN ampa dirapitan siya sin US bang sajara sin Bani Israel in hipag-claim nila ha Palestine in Bani Israel iban sin modern Yahudi ini di sila magsibo in Bani Israel lang na pag-ianon amuna in hangputag do anak apo sin Nabi Jacob ha sa tiyak tihak taga kauman sila
katan ha Palestine. Pagoy nila din ha Egypt na pastin Firaun, amo na in kakaw nila Pakinan amon Palestine biyaon. Amo na in nagpaon na sila kingdom doon ha Kenan atawa Palestine. Gubos laong na nabahagi nagduwain Bani Israel ini. In tampal pa north amon hangpo pihak halomsin kingdom of Israel in dua pihak isa tampal pa south amo na in pagano Judah iban Benjamin halomsin kingdom of Judah. Pagabos naraog sin Assyria in tampal pa north nagbuno sampay pabiyayaon way kaya ingatan bang nakapakain amo na in pagyanon 10 lost tribes of Israel in tampal pa south isab amon Judah iban Benjamin naraog sin Babylonia. Pag-abot pa jaman sin Persia isab in Canaan atau Palestine Yehudin pagtawag pagkain kamatawran amon din hapiak sin Judah. So technically tinggal Judah iban Benjamin in nakapin halom sin Bani Israel hangkan di magsibo in Bani Israel iban sin modern Yehudi ni. Paglukay-lukay ingan Yehud na hinang na Yahudi pag-abot isab pa jaman sin Rome Judea in pagtawag nila Yahudi lukay sin lukay in Judea na hinang na Jew. So bangin pagbisarahan hak sin Yahudi ha Palestine wayron hak nila sabab sin Jimato na in transfer of sovereignty then ha Persia us pa Rome us pa Islam Empire da pa Osmania amon re-recognize in international law. So wayron hak sin Israel ha Palestine in tagdapuhula amon asal din doon amon diatungan nila. So that's all. Magsukol ha pagkita ayaw malupa mag-subscribe. Please stay safe. Assalamualaikum. Bye bye.